Ile tum kupli homostielo mathapa mete e ok chumpruan da do ile do akhima ke damdang por hut MSc election hut ile tum la bangso constituency long pen APSLC candidate par jab dun un e tet jong sida me ile tum asar jayega thar aning cheper flip pen kamat halangli bachet don pen homosti ingkoi rat trok long ta APSLC candidate par jab dun duet gede lasi ili tum kachini ning mangala hen lo election of hang lo tangte haladak songwe danang klangji labang so songwe non election tang data pili tum kiri dam cheto rok ta longi ma long le gede independent begitu ratum hai itu dam te non longi ma long le lason thap thaksi ili tum long la regional party ko che krong do ASDC atum bang kame election aprang lo dela tum muni na pangrum soy sida kedang tang MSc election hur bangke ASDC atum ta komple pe na candidate aweder lo bitung be da candidate aweder lo ulotan din ali tum mathatha ili tum demokrasi lo election ka chetan ben ke hayatum ni lo rat aja kom ke long lo gadi Rada jakom ke longjia husi alang itu bangke election ta sundut tuai ni det lagi itu man rabana jong tu ke lang ma rabana jong tu lo ke de la election apang lo lo bangke border lamben sing lo hempre lamben sing lo kei kisung lang rada tu kan ke pemanggu po sida APSLC tu ke election fander lege song kali election ke highway nang po sida election hut alidar mesen kan waje phanke aputar long inju nang la pen padan agyan bang ingthir chil nang lang posi APSLC songja ili tu masar jayega thar bang nang than pon lasi non ke ili tu masar ing tonte de rajo alang li long ka cherab du ili tum anta ing ton du de lo lapen inton nunde det pen rada tum non bangke kachini bangke nang klang dang lo pini son ladak menarong polling station long det BJP penseo Congress penseo ISDC penseo SDC bang ka wedia lo to ha pan ekaponar hu kedunga sondolan iru semson ting di il tumhan district council lagi wan pia bangku lapen ile dung aphan ilong le pelang ke wan pia bang halo bang so hut kame garbiang bom kame iru semson sing ti lo petnek nai lapen songjat ke me nai lo bisi tum kini lo sida alang le phan election parjat lo election hut bang ke paremdet din kupie pora phesi ka parem lo semson sing inti ke lage Christian tidak lasila aron par itu amba ke alang likan bukti tidak ama parende lalu kade hala bangsa hujung si itu aron par itu anta nili pencenglo nili putu pencenglo nili putu pencenglo aron par itu anta iru semson sing tiak ke man hala sud drop dum der so tekni itu state longan pokadi kita alang likan parende jok pinile do ningkan hoke braket ho arni arbe itu charsian ko lasi jong si thexera sonja mesena sonja ko tante itu ningkan pharo hempre ke hang sai klen nangni rom orang itu thudum pajak kam dawe meeting rally kitu rete kam dawe wood ke jong si itu ahok pet sonja ke thexera sonja pu ile tum rong so ingwa il thai lo tante ile tum hempre ke long ja por pa nangni Meghalaya state tang ati polo hala dakta lingkan krei formen ke polo lo lapen ile tum han iru sen son sing ti district council itu pada ke wan pi alang itu lingkan faru ke en pon ma lingkan hongkep en ma
alang lida ningkan trok siya paksi enjot lapen sikan prek kapal autonomous district council itu mana gewan pi langsung taksi ini tu APSL siya longka kang kirjir songja lapen ke teksir songja ini tu long dulu ini tu sa jai kapal alang ni pandong sini tu pahai de MC Hills ke tu pahai de gar bianglong ke pahai de tu kate alang ni ke ningkan pharo ini lo heng heng man dia phar ningkan pharo ke melang pandong lo lalu ke lasi labang so dharmo lam ke tu phanang fair tuji non ke tu phan dharmo lam ke nang fair tuji akhir mali tu masar jaya phar kristen lai ka du ko beta chini lo ke kiti nangelam lagani lo bi kali lo Sita, eden apa? Garbian long lepat, NCIL long lepat. Itu jom sialang lihat Kristen aja ini kan election alang lihat paran kudat long deh. Kan hoki kemana? Nanti itu si hoki